Haga khatway trik bulan Agos arjar aposan ke MPSS Security Agency Training Center kabadon hat mutlang si pramer kalayo apan pendep ya ke program jong ke closing ceremony 7 batch training on arm security guard arjar aposan. Shwaban sedang ke program ladon ke jingelang kabalapan ya idau samla sambor shooting. Layo apan pendeng sentiu ya ukongsan ya usembut kongsan bat ya barok kinong syakot singomba nadu upastor temen basan wahek dong jong kedong muchut bat kiwai kiriu dong ba tibawan syakane ke program. Hadin kecing pendeng sentiu ya kinong syakot singomba layo ban thang mombati penher lama bat ot ya uribon da ukongsan kum kendak balas dang kene ke closing ceremony 7 batch training on arm security guard arjar aposan. Ya kajing ya selok balangkot layo nai pastor dinas tang. Lapan bam semai ya kini gikon samla ke baladap ya kanega 7 batch da isar pendap lang muksor ibalong ru MD jong kanega training center. Uba record perin MDC ke khatlai sapai constituency haba kren kumukongsan hakanega sni ulayero. Shikadai ya kinong kanyai jong kanega training center bat ulap benrap shosho bakom unang mikhumat on porsyang banwat kilat kilenti kumno ban kenger ya kikiti jingyarap sya kanega training center. Kiwaipat kibalakren hakanega sni kikentup ya uba standby sari sembot kongsan ya upastor dinas tang ya uwahek dong muchut bat kiwai. Ban penpo penpeng ya kanega sni kaladon ro kajingilek kai drill, shot and ride, shot balaram, arm wrestling, bat yakini syuki da kinong syah hikai ha kanega training center. La sam yaki certificate cheki bapas baro balayo ro ban ai yaki special certificate cheki kato kanengut ki balapas ba ha kanega training jong ka 7 batch. Yaki kentin ai kumblay lekren dei ba W Power ibalong ru i advisor kanega training center. Ya ka jingilang lapan kod da ka jingduai na itemen basan ke program kalakot da ka wisarjan. Siang kumenutip wahapo jantia nang du kani doni ka agency ka security agency udah ada register dan udah tipmet da ka police department dan ka home police department kadu gamte kentu kan pam yiki kon kenro piyongi chim ye kani ka kabu chim ye kani ka kabu wa wan che kani ka thao wa yu pi ye kani training nei beta ijing mentoi yong kajing im yong pi men step mengkawi ngai skema waleng pa kajing wan yong pi che kani ka center jing wan yo pi pendep ye kani ka training you like i kamu dep kelam gitu gue ne ijing pencuai you pun jat ha ke imlang ka saklang yong ne ba chiami le ne yui digi khmat yong i war katam woman katte ka imlang ka saklang yong i em ko ha perdi ke jing ma na ka jing roi palat ki kamsi khamtam ha ki jing di go per na du utrak swagi wikiwi kargamte ngai skemi emi ke jing kermen lengba kani ke training kamu de pendepi ya kani ke training ne kesngi ngai iwo yo pi ya ki training ki uper ha ki rukom pa ki rukom nadu ka burom ka akor hadu ki kam ki wa kamno uman lene kamno ukrei mandamani kam ki security the government scammer kini ki wuro ukso piki upenem kam piki ne beta kajing mentoi peyok pi men step mengkawi ne beta uyoi ukhi upre ha ongma pendap katne wa EME nyautli ki cement factory you wa thap bru you emkam security daki spa ngut hagawi ke company
Andai yo ile chamele waki bru yang itu na pagi tu krek ai dai. Tiap i waman ko kecing sekiat. Wong gimana krek di bru ki yang i. Kita ki he yang kita ki company. Pengkia ki yang duty. Nei benta ki bru ki yang. Nei tidau ki bru yang i ne chak ki mye ki ye chak. Karena tem banse habmi woli thau chuwi tuan. Teknik iuro dah percang uyak lam, wakamnu pemsia ya ki kendro yongi, ha kita ki cement factory lene hakino kino ki factory lene ki company, one sengki cha kadi ke district lene cha kadi ke state yongi. Ek blek kerpang kamtam ye pi ki trainees, hakani ke sengi, ko ye ukut ke passing out parade. Kawa mentu de pendep pi. Ya kani ke training, ai jo ipor. De chimpi ya kitu kikula, kitin kula. Wa mandaman pi ubru uki ya kani ke kam. Upenmu pi ya ke buram ke aqua. Ke teto ko kmat do. Kuar upit kia pi ya ke kamram ko de percet tapi. Ngale ubano ya ke jo. Uang kita naik ke engkan mu ya kau bikin kita. Wah, ublai yarap ya gitu ku yarap ya ide cua. Sajian ku blai kerpang ni pi. Wa kani ke jingyo yang pi ya kani ke training. Uman ko ke luti ba. Ya ke jingim yang pi wi pai wi. Uman pile. Kam kinong ya luti. Ya kiwi tuan Yowan hadir. Boleh saya cisni ars ni leni. Dawan biang te kiwi tuan. Kiwo pendap ya kini ke training. Ewa kani kejeng pendap yang pi ne ke sengi. Uman ko keluti luman ko kejeng kermen. Ne benta Yowan hadir. The section sejauh penpau ya kejeng sejauh. Nadu umah pendap managing director udah perkat jengai kini ke kam. Untuk dukat ne benta kejeng mentoi kiong o. Handrai tu kerpang tu ne benta kejeng mentoi yang di imlang ke salang kui kejeng mentoi yang ikon kendro kelut yang i. Besipun mamuksor ya kini kejeng yo jengai ki yang pi. Rekat kejeng i krek lang waki pe kipa waki instructor lene wat waka chenong waka thau kermen ni wakani the training center dau ku ko na kawi ko por chakawi ko por. The section ek belang yawaro kepada emta kene kesngi uplai kenrat emlang churubi uperku kerdowi uyo yoman ki umankan uyo ile ye te jing angnot yongi aga jing im yongi kam kibu ini kenten wo kejap section ek belang ipi waro kublai sipun cie jaru